Ram sung ram lengin ka video rak zo ton tu nul pa hi kom dot dan di lak nan kut kan tlai na ne hin ne zu slai chun December na li asthane boy pajang pha nak thongan kam van phan than kho tu ta na hin zu slai thong pang kan thai kan khal mi te kha kan thai kan khal tok te kan ban rom than hala e kan video ram thok kan dong tiang lung sau te na van zo na van ngai than dinga khan som nak wan tu masa ka du ko la tu ta na hin abapi bi kan van chim ka du mi pakhat zo da si kan ti sia chon atu leu zu chawza Trump administration le USCIS mahi he koram mi chungin ta za choi atim mi ta za choi dinga tim tu nak angai mi ume chu chu zai ruang atha ta za chu choi atim chon he ta za choi tim tu pa he hauda she mi zai ban tok da si ti kha tu tan chu kam ban zok thala e chu hlana chun thongpak dang dang te kha masa kan ban kal ta thalai okay ban kal hau shala pakhat dak bi ka chun atu kan nak he New Orleans te Louisiana New Orleans ase ema chu nizan khan New Orleans ki chunga hen ice ball ban lut be chang em he ka chun federal border patrol agency khan silamo foinak chun ice to se khati mi tlai mi kha pol kha an se ema chu nizan khan hanglu change New Orleans chunga hen hun zai mazat akhan e chakhat na ngai ta chun na ka India dor hiti ban tuk te na chun Asian restaurant hiti ban tuk te na le adang dang akhan chakhat na khan ngai te zat na khan ngai e mi tampi kha an tlai chang na le chun New York Times ne avan chen ni sana khan atial mi kha se chun ni hin zong akhan betak te in tol chak nak an ban ngai than ni hin chu kan ni kan na khe ro sur ngai ani khwa chia ngai e du ning zong an chol chang lo khomen le New Orleans ni ummi cheu khat na ni khan chon ban to ke ice pol du lo nak le da ukal nak zong kha alak tar mi kha ajai mezat kha anum ven ha le chu tu he am ban nam thoma liao se hi ka zon te hen live fight news ti minute bian halmi toy te khamu ban zau tam han osela today still counting a lot and still counting. How long do you plan to be here? That is a fantastic question till the mission's accomplished. What is the ultimate mission? Title 8 immigration enforcement. What brought you to the Big Easy? All cities are on target, and this is just another one of those. Where are you headed next? We're going to head this way and then see where it takes us. How many other agents do you have out here with you? We've got several hundred agents spread across the New Orleans area, so not just us, so we've got a lot. me heb December ni thum ni jana khan ate lam kalpa amu am ban hal mi khase ni hina je za tha anan tlai na ti ni hin kan tlai mi khachu kan rel chum alion ha se chimok thare lo tam pi chan city khat e chun zegan tela hi ze tiang tharo lai mo je tiang tharo lai ti ka chimok thalo kan rian ai lim tik po kan kal te ko lai kan ngol te ko lai te chun bazai khanan ra aban ti tik akhan akan ma long kan salam hun ka dong jong kan thak choi minung tam pi kan se ti khate abale ning kha airal ringai ai film kan ngai kan ti lai chute lekha makha kha tu he an tho cho ma leo se chu cha chun cheu kha tu siang jong kai ngom lo siang jong kai ngom lo ruang chu siang kai mi chung khan jai kan ti la phung ning lo an mi mo document ngai tamtling ngai lo mitin ha jong kha ba do sele atulio an ban nam chu ma leo bak sele tu he siang jong tha ten akai ngom lo mi rian jong akal ngom lo mi an tam ngai le jetik tiang dak arau te nga man chu tu leo atu kan nak thong thange kan bo ruak cho se chon pakhat chu hika news sim dinga ka ban tat lo mi sina en thai jong kan thai chang min ko lai ani jan ti ni thong thang rai khan US ne khan phung ram tharte atu US transportation department ni khan amban thani pakhat chu khol atlong min hani khan ID long silo in passport jong khan ne kan chilai ti ban tu kha se chun real ID aslo mi po chu airport a khan dollar somli le fanga anan liam lai heti ban tuk ten ha kham phung lam te kha chu cha kan ID akhan real ID sumaslo mo real ID te akam te arfi te chong kola ya foiden thai khos ko e khatika kan ID khathan cha khau chun
passport chu US passport khas lai cho just ram mi US ram mi thai kho nak la thai kho nak ding cha khan ti mis theu lai chu la ma chu chu tu congressman le senator cheu khat ne khan da ngai mi se kan ram chunga jeirong da ram mi ni passport kan lai ti an da len ngai mi se la chim du mi chu khate khan kholton na kong he pe lai te khan phung lam thar te kha an ban chho mi jong kham ti ka khan zo ram chung khol kan tlon sia khan chon iral rin ngai hau ti mi te jong kha thairi lo mi thakadum suala ka van tan ta du mi se thong pang danga kan ban kal lai hi ka te hin nola.com ne hin mo nola.com so New Orleans Louisiana ti kha silai te ka zum le hini heaven tial mi chun tu tan ice ni betak tam ban chol chak na ka hin jai ben tuk da an tai chin ha kan te sin work permit angai mi mu tha te work permit angai mi pol le citizenship tiang jong khan an tai nai te le tu tan New Orleans ice pol an chol chak na khi amin chu Catahoula Crunch TCA hi an operation chung han atu tianga ni zan len hin kha se hi chunga hin na khan zu citizenship simin ha jong kha ma an tlai min ha omashinan zu citizenship simi chu ke bian hal halan hu khan mu an tha than ha ti ban tuk khan an chime la ai sol chang na ka hin pakhat te an luan de ko ti kho nak pakhat mi chu an tlai min ha he citizen ka si ID ka ngai ko ke work permit ka ngai ko ti len zonga khan zai men khan bia khan ngai piak halo mu kan zoom lo ti bakha se ko kan zoom lo ti kha se chu ta chun ke har lo khan zungon wa phan ti ko sumo khatika khan hu lo nga khan thadan chakhat nak an ba to te kan man kha than na an chana di har hu halo khan citizen simin ha zong kha har nak tam pian tong pakhat apan hi na ka chun khati ISRM lo tu pal du lo tu pol ni laman kham na chun protection to na ti laman zo politika khan cheu chol chang ning khachu pala pa khachu ava poilo chinan cheu khachu nu na kha an tlai na an du chu an nam na hi ban tuk mu khate khan zo do lo khan tu mina kham pa lamang la hi ban tuk an chol chang na tu leu chu social media chan se a ho po ni video la kho man thak kho chi cha khaban tuk te khe tu he amban khom suat chu ma le ice pol na jong he khaban tuk diklo de un luan de un chol chang nak te na he ta za chuai adu mi lai ti min ha jong kha anum pa la mang ve ti kha thong pang cheu kha me kham ban tial mi te kha kam ban thom chi du mi na se lo tu he jai ban tuk thong pang da kam ban zau than lai ti sia chon kha Congressman demands Trump cut off all NGO funding after claim billion won to Taliban and illegal immigration. Mahi he abapi ngai mi se tham chawza avan kai bakhan USAID ti mi ramleng US na bob nak apiak mi vel te NGO bob nak pek mi media mo ti pol bob nak apiak mi vel te kha ki an tho di jang chumo ala tu he ma an tho ri lo atang mi slai chu NGO ram leng NGO bob nak vel te kha maka kha congress mem pakhat ni ka man thak chong si theu lai chu achung ka thateng ka ban zau lo achan kana iti lo cha khan ama ni hin tu president Trump sin akhan khate ram leng NGO bob no just NGO bob na apiak mi vel te kha vaya phidi ding khan hale ti se arwang chu US na ram lenga anjo bob nak apiak mi he tam pi chu ral thang namu Taliban he ti ban tuk le phungning lo in ke arak lut min ha sina han alut mi tam to ke ti se lama vel te kha phi than di ding khan to congressman pakhat ni khan hal nak aban to chu Trump soza ni zetin da an tol rel te lai atha kaun ti sia khan chun ram leng ummi NGO US na bob min hamu NGO tam pin ha cha khan har nak le tam pilung re the nak kha achu tar khomi pakhat city kha ka zon an ban lang le chalong silo tu hizai dam ban to ri kan ti sia chon US Citizenship and Immigration Service USCIS ni khan tu kha thong pang thar am ban that ma chu work permit kha kum nga asiton mi kha tu hi kum thalhei riat long thalhei riat chu je se kum khat la cheu slide te kum khat la cheu long kha work permit kha
อัตจานขมูมะค่ะอันบันทุ่มจังกุมงาอันกุมขัดละเชียวจูกุมทุ่มละเชียวอันทุ่มที่นักสไลจูมะค่ะคาสิอปอยง่ายๆจูเจรวงdaอันบันทุ่มกันติเสียจนจุดรำชงเรียนตัวมีnon citizen pol munจุดรำมีสิเรามีปอลนะคะเจกันติละ background check ค่ะfoi te in tu kho nak ding cha anti chalong silo in vai chunga ki online ni khati thlan nak mu frau thlan thoi nak heti ban tuk pol khaban tuk pol kha foi jang deuh te khan kan hu chu kho nak kan kol hol kho nak ding cha ti kha se ma chon ram him national security cha ti nong mi ram pi him nak cha ti nong mi pol kha fiang te in identify kan to kho nak kan thai kho nak ding cha ti kha ase chlong silo in khate ram pi cha ti nong semi pol kha foi te in ki je kan tila control kan doi kho nak ding cha khan makha kha kumnga kha khalhai ria tonga kan thup misi ti kha zu CIS line khan nihina khan that nak an van ngai mi se mani khan zaida chhotar kho ti sia chon kan thai ban to ken khaban to ke asylum si zonga chon green card si zonga chon TPS si zonga chon zai ban tok si po amu adi lai tatran adi lai thlani thuma chun makha kha vepe zulthan namang kha se so khatika kum khat la cheu chei to ko lo kum khat la thalhai riat cho thalhai nga hong asia khan tatan batu foina chun kum khat le kum khat chunga khan kum khat vai khat pau phan tatan batu peng kha haw mi kha se tatan batu tika chon zai da haw kan man menung ni khan champe haw chupin na zegan tila sayo satan document herbi polbial te kha tolrel lamang haw khacha khan si ni hanman rathai fiel na man jong khatang ka jong kha athai khan adi khomi se le na he khalhai riat yang an thup mi kha zegan tila apoi tuk na kumlo ti nun nak umlo na in rian atam deu lai tangka adi deu lai ti kha hi ka zon na hin man thom du min ha se okay tu chu zuat sorry ma hante ya khan kapil lamang kapil than lamang cha ma te heaven kal ta usela atulia wa FIFA world cup he na thong hi le via kularu ka zu asa thok sang lai mu zu asa thok asalai le Mexico le Canada ram thum han tu tan virtual cup chu to ading asale tu tan a hen FIFA he zegan tila social aban tong ngai aruang chu tu tan han voidanga umbal lo mi FIFA tom bia chunga umbal lo mi thil pakhat kha atu hi tu antim machu chu tu antim nami ju zida si kan ti sia chon FIFA peace prize ti kha ase machu chu tu kum thoken world cup kumtin te mo silawa world cup tin te dan pek lai kumli we khat man pek lai kha chu fiang na ka wan thailo matu kum thoken FIFA peace prize kha pek ding kha antim lam mi se machu chu valai chunga mapin ha cha mo that nak atu khautu thil tha atu khautu dai nak rem nak asar khautu kha machu FIFA na upat nak ding cha khan pek ding kha antim tu ami si chu lak song peace prize kong hepe tlai chun FIFA ha social atong ngai tu liao chu la chu aton nak arwang chu pani apakhat nak chu FIFA peace prize committee hin koramin uzozo khaital mu amhan thakan ban mu ban tokhen uzozo khaital la tu ko ban laktar mi he the guardian ne avan tial mi kha ase uzozo chu hauda si du Myanmar football federation ne am president ase cholong silo in via Max Myanmar ti mi company ngan pi achuji tu company suro da kate ma Max Myanmar company angan pi kha angai tu ase korama chun mirum cham asilom man achang tu thong semen lai korama chu mirum tak se ama chu aital mi se lama hanga ngai kan ti sia chon ama aital ronga hen ji rong than social kan ti sia chon hi chu dak uzozo chu atui alhan te inte alhan te ral kap chan leo te en ral kap he ai krian atun ti mi foina sun crony tia zu chawza man ne khatang crony tia min chjin
อันดักเชียมีอันดักเชียมีและคาวันเรลโลเฮ the US State Department described him in a press release in 2009 as one of the cronies of Myanmar brutal ruling military cronies atu rakap koral kap he nol nga ina khong ton ok nakala tu atai tu ral kap pral thang chawza he nai niam te ren atwan mi ha tampi laka pakhat asiti kha thong hi la pakwa lewa khan US State Department ni khan me pi thai in press release that andak tu achang mi se ma andak tu mi chu atu akhan Peace Prize FIFA Peace Prize Committee akhan avan itel tika machu social aton na pakhat se atu tianga zozo chu uzozo chu atu ra thang chawza herin 20 peng mi nai niam tin peng mi kha an se maka kha FIFA ni zerong thla hi Peace Committee hen ama hi etel timite khamu avalai chong media cheu khat ne khan amban social mi kha se pakhat mak apan hi nak cho zerong thla an social kan ti sia chon Trump kha tu tan he Peace Prize kha Trump kha ampek men lai ti si Trump kha pek ding a hau pon khan ro se arwang chu ama he FIFA ukatha te FIFA chairman pa hi le Trump he nai niam ngai khan ummi se mal han zonga an thun nak an thuti an ton na ti ban tuk pol kha vai tampi kha mu asitika tu tan hi FIFA chu ahomat mi thaidang lo te in mi mit phai zau lo te in rian atun mi asi chong jai ruang tha tu tan hi minung mit phai zau in hi Peace Prize hi just president hi pek an tim tia social mi khatam pin aphu aphai ta tak mi hauda ti kha call lo in tok tan lo in rong da direct and just president kha pek an tim hi FIFA ukatha pa le just president hi nai niam tin mi khoi kom than si rong askolo mo mit phai azau rong askolo mo tia social mi kha tam pin ve lema te chu tu lewa ke thong pang la thai tlai ngai lang san ngai pakha si cha khan mo kan ban thom chi min ha se okay tu chu US administration tu Trump administration zu chawza tu le zu chawza le USCIS te mi atu visa kong ke apun phunim visa la ral zam lai kong e tuan vo ala to big USCIS US immigration and just immigration and so ka lung lo vening he chu ka vum ko se kalung lo tuk sorry US citizenship and immigration service sorry USCIS atoi nakhan ka ban thai tuk na sam nakhan ka ban phila mange US citizenship and immigration service mo makha kha tu khata zakat ta za choi atimin ko rammi chungen USA mi koram mi chongon ta za ka choi lai ti atemi ume chu mi hauda se mi zaida se zairong athla ta za choi atim hi ta za a choi nak ni hin zaida chua pi kho ti mi pol kha tu tan chu kan ban chim chang lai la chu hauda si kan ti sia chon mai pa te hi se le amin chu jejit mitmu ti se le khak chia te si kan ti ko lai chu khak kum nau te se la ma hi mi zaida se ti kha kan zo lai ama ni hin atu he tu US Trump administration la tu USCIS kha ta za ka choi lai ti atu ati la US senator la congressman chu la ke upadi lai law lai mu thiam sang tam pi he kan pe tla ina an ngai change an man ha ro nak pek nak la lam hu sak nakan atu hi ta za choi nak kha tim lap nak asichang ti kha ama ni hin official te khan that nak avan to mi se le ma chu hi kan that nak avan to mi te khi avan za usi la Trump administration na USCIS ko federal court don taya soi suyan Myanmar Central ukatha yejit mitmu satin lau song ti sele se ama hi ka avan fiang mi avan lang chol mi chu Myanmar Central ukatha se president asimo president asi ti nak kha se la mi zaida hauda si ti mi kha kam ban zau ta la ani he hauda si kan ti sia chon asyang kai nak ban zau ta solomo ato he via Ivy League Cornell University hin Master in Public Administration akai mi se
akai message chalong silo in via khan Syracuse University Law School akhan jurist Dr. UPD lai Dr. mu UPD lai Dr. akai misela achon nak song he amen lo chon nak song thanga nga e thiam nak san thiam sang pakhat asidi kha aban chon nak asyang kai nak aban zo akhan phiang ten thai mi se thai kho mi se chon hi ka zo amhan thak aban zo silo hi ka New York e khoboy en thim tharmi pa hemu e hoi na iniam ngai in mi le jeng ta hi kom ai thai ngal ngai mi an city kha alang chu cha chon hi mamdani New York City mayor amban thima khan ka jejin mit mu ni khan lompi nak cha jong khaban tiale chu aban tial mi chunga khan kan ni pani hi migrant kan se US arak pe mi kan se kan chung kharen kan pani te en New York atlai chan mi New York copy atlai chan mi le adomi kan si ti kha aban tial chalong silo en hi ka hin zeda si kan ti sia chon US Immigration and Resettlement Directive te mi USIRD a hen director asifone chun Myanmar Central zonga president kha asifon chutika USIRD kha mirang lawyer chair khathe antu ami se khatika hen ama zong he thiam sang pakhat asipin thiam sang mu law lai se zai dang senator lai zong congressman lai zong khan thai ngal tampi angai mi asitika chuni chuna tu kha US Trump chawza le UCI chu ta ka choi lai tia abanti na kha se le zai ruang kha ta za choi chatim kan ti sia chun gi ama de chimninga chun apakhat na ka chun Trump chawza ren ton nak tampi chunga hen US phung rampi he aikal mi tampi pakhat nak mo US phung rampi lot in rian atwan mi tampi apani naka valai chung nu hin chawwo zul phung tam tok abur te apathum naka ral sang ti a US aphan mi koram mi Myanmar mi na him nakha zai mana arel lo hi pathum ruanga hin ta za choi kha tip nakse sema kha khazai ta za choi ti mi cho ke ni hina to athai jinga wakal to chol kho mi selo e phung la lam kha sul la lam te ning la chang te dusa te in to ha mi si chun tangka jong adi tika hi dusa ban to la e je tika tha federal khota chun ta za choi nak cha chu an chia kho lai heti ban to kha chu fyang fai kan thai asri lawe asana ama ne ban chimning akhan chun tu kha kan van thok chang no tu kan thok chang kan van zom chu ama awan ti mi kha se le se chun ta za chu choi se lo tu a hin zu asram chunga hin Myanmar Central long kha korammi aphoi si te korammi zen je tang bu ma long kha mi se lo e ta chun na ka Burma advocacy group zong cha chunna ka chon chin community tampi zong chom biak nak lai zong hi ta za choi na ka hin kan za pite in kan lungrual a hawmo kan lungrual a pha akal deu lai mo sulam angai deu lai mo pikha azong kharu a haw hiban to khi korammi midang ha le phu dang ha ne zaitin da an ro ning an hu ning se arwang chu hi Myanmar Central minin i ta za choi na ke an to lai te ka chuni achu api mi that nak chu zu sa mi korami vel te ni kan chau kho kan te kho chwe ban to ken chuni achu api mi that lo na kha zu sa mi korami vel te ni kan tur kho ve thiam le hini hin zai da chu api lai ti kha thai kho selo arwang chu ni hina khan news tam pia ka mu mi pakhat chu zai da si ti sia chon Minnesota ai mi somli mi phun tam pi an lungre thai thin phang ti kha news tam pi khan kam hu chon Minneapolis Minnesota an khop pi pakhat asemi Minneapolis city council sungtar asemi mu somali pane achim mi pakhat a chon kan pi tam pi he
เดกันติละไอซ์อันดักลุดลายborder patrol pol khan rak lut lai jete kada an kan tlai te lai jete kada kan dum te lai ti roten dorm han ong ngom lo mi ren tron nak akal ngom lo mi siangan kai zonga akal ngom lo mi minung tam pinum tu liau chu ti phan na kan khat ngai kan ti sia chun somali mi phun khewan za u lo vaya congress tiang a khin a palai an ngai mu ilhan Omer bichim thiam nuza bak se khatlai achun tham al khot tuk ronga khan se khaban tuken zekan tila nanganji le ram khela ya ke dir musang pi phan mi an len change chlong chilo in city level la county level la state level la mo bauchan mi tam pi an ngai chang ha ichu bu chun atu khe somli mi phun chu ru asa sun tam pin ve tham ni chun a fuat tuk na thom pung kan putram bechim dia se thom pung somlim pun thom pung an se te chutluk chun a huat na cho a huat na asina an ka huat na chete tia du po khan to ok thavel arong cho citizen asemi kha an tam pi ve la an ma jong ni ama somlim mi phun jong ni kan dir lai kan chang lai mu kan dau lai dai ten kan lai la chu khabang he an aw be an azom len be ko asina atu kha amma lila khat o thin phangen an chan khatika Trump administration as USCIS hi taza koram mini taza an chuai tika chitun hachaman kan tive an ma hi zakan zai than rel ti ban tuken phak pi in le rul nakha kan tong sual ngamo kan tur sual ngamo tikha vaya ro chilo athalo kampu pa bia than hem ko kol pam chin ka tong ti mi bia khamu ton kho jong kha foi te mi thil kha se la chu cha chun ilom ok jong ka khal ri lo ilom lo ok jong ka khal ri lo atu tiang a chun hita za kan choi lan ti mi kong kaw han mo sina en ta za choi chon tim chang la afyang mi chu a hi pa he jejin mit mu he Trump a huwa mi si ti chu afyang te in alang la Myanmar community dang la Chin community dang ni hin tham pe lai mo an dir kam lai mo ti chu thai asri lo na in je dak lo teng ha atu lewa chun lungpi chai tha khan kan lo sual ha ma mu kha iral rin ngai haw mi se kan ma kan tar ta hak nak le kan ma kan fa chin nak tu na chok sual ma ti khe ro lo ok thalo mi se lama te chu tu tan chu kam van rom kho mi se lo kam bia saw lai cha ma vel kha van sri se lo pathina dam na kam pek lai video danga kan di la kan na tong than halai nan di lak chunga kalom